ula munene kuthonoka asumbe yonthe nitwautungia mubea nundu wa wendo waku na tei waku. Mwiye waitu na ngai waitu nenebua, mwiye waitu na ngai waitu taiwa, mwiye waitu na ngai waitu ukilwa yulu wa ngai sionthe. Nitwosa mwanya wa kutungia mubea nundu wa kutwenda na wendo waku, wendo ula utathimika. Ni mubea ni kondu wa muthinzi wa thayu ula watunengia kwisila mwana waku weka. Nguma na ngatho ni ciaku no tayo ni waku ni kwitha ni kwailite. Sietwani ya Yesu Kristo asani twaboya na utunga mubea. Amen, amen. Ndukunangie mwe makobi masio. Alafu na uhithocho mundu wekethio mundu obo mwe karibu tukwatianie kila mwe ukonena na itu. This is part 2. Yuluwa authenticity of our salvation. Yani utangio witu ni waguo. Amen. Utangio witu ni waguo. Na ndekuika offense na anybody. Dini cionthe ila ciethĩ wa baithio wa sua si originate from a specific person, sumana na mundu fulani. Wosa dini ya Uislamu mwambililia wayo ni Muhammad. Wosa Buddhist, Buddha niwe mwambililia wayo. Na siambi ya ni mundu either ta Muhammad yakasha aumililwe ni alaika na manena nake mamutabiondu kwika na kiloko bangithia hata mwe Yesu kwa mbiondiwe itina wake be report ibo watia Buddha nake bala wambililia niwe na no wokweleshe umililwe na ripoti yake ndi mwati. Lakini tukisoma evukuni ya Yohana maandiko manaishe kanangai ni watumie mundu kuma kwa ngai weta wa Yohana ni kana auke akusie ni kuondwa kila cheni akusie atabiandu kana Kristo ni ukite atabiandu kana mwobosha ni ukite kana mutangi ni ukite mwe Yesu ni ataiwe kwa upeshindu kadhaa ila tutonya kwa tiatia ni anasio na ikatonia bala tuendete hata musumbi wa sumbi. Yani wendo manya yuluo Kristo ukristo mwene hata noka wishoke bukuni yotia mabukuni motia ni omuku withie kuinenwa yulu akuka kwake. Haleluya. Yani ndukwama ndisha kwama bena umo ndisha kwama hethia wendo manya kana utangio ni waguo ndisha kwama tuikwambia balabe Yesu na otua ninya mwambililo na muminukilio tusonge inambe aye wauma balabe Kristo wasioka netina nukwithia athani makinena yulu akuka kwa Kristo. Lakini ndini ila ingisio the pew eka founder eweka beyond the founder there is no prophetic report that speaks about them. Na ini sinezaki no kidhatia mundu wa dini muno lakini tibwo ningi mwenda tukengane. Dika history ni high school neiwe Muhammad yasiwe 570 ND. Hallelujah. So miaka mana atano yani 570 ND Kristo ethiwe nake beba mude ni wokie kundi kuma yulu ituni tondo kwa dhani twe na yuni tutonya kwina nandaya beba ni wokie na kebeba mude ni wokie kundi kumba
yulu ituni tondu kwa dhani twe na yuni tutonya kwina nandai niwo beba niwo ki na kila cha ajabu ona kuki wa kwitu ni beba mutheu ata nambauka ngai ambio tumana asha nga mutumia beba mutheu. Amen. Yani ethia pe muikio utaile kwaswa under all means na akilisho mukweka kuikala maisha mamitengea ukwitha ni sense mwethe ya mundu ndatonya kuka kukengethia hii okay wisi ndini yaitu ithi tutethana sha tita akilisho itunenga ya nduli athukanga vuwe mwithanja kututhonoka kai kwenda utukenga isi ndini yaitu hii wendo wiva ethi andwenda mumaitha waku leo mua paupa yi wendo na lakini kaundi leo kekea na kila ndini yonde kila mwikio withioshaishe kwaki kana kuongeleka nduwa andwala matawuatia. Amen. Mwende ano matabia muma convincite muma etete lakini thia mundu tiwa mwikio wako ethia ile kuawa then umanyosunu thaithi wa satani peunga iwa muthembosu undu kile binda wenda akuongeleka anileshi we moi niwe wenda kuikala maisha minus kondu yona Yesu akinena na amanyiwa ameyela nguthi ni nguthi umutumia ula watho ula mwewi ya sawa ishenuka atuma ula ni beba mutheu na amea ni kondu wa vaita wenu numebayo luandhi na naende tu ningatuma beba mutheu na maundu ala onde na mumanyishe na ala mutaino weso wa kuelewa oka akamulilikania. Haleluya. Na akamukiakisha na akamubuanisha na akamutongosha ndini wao kwa uona kuka kwa beba mutheu kwa mbio neno hata nabika na yuesa kuka tuambililie chalo kwa utangio witu wina umo wambililie bewa tutanambililia na wendo manyaka na utangio wi umo nichuke tumuonie ibukuni ya mwambililio itina wangayo bata mna Eva na meeka nai na amete munduloke kana ya kakua ila Biblia ya sya mesie kwithia na thei na masemba maimebitha kithekani na mambi ya utua matumama vangu maibu iko thei wo ila ngai wokie mandiko masha waiye namu. Amen. Au miakithuma au miengosi na abu iko thei wo amatangi ya kumana na aibu ila mainayo. Amen. Na mwi ni presentation yotangi hiyo ibetiki wenda kame ni kanabone kila kitonyobu ikamdoni shiatamu na heba ni beti wenda kame ni bakuye munama yani ngai ona nyakana ona mundu hata na apaluka ngai haina procedure ya undu ukamutangia. Haleluya. Kuba ibandu ngai wisokoti wa anawea Ibukuni ya Mathayo kilungi chambe kwambia Musae 11 kubikawa 25 yu Mathayo anewe assignment apingwe kindu kivithite ni kana mundu ayumila makuthuni mandini ayumila mbaino ile kaumila ende kwa ishandaya utangio witu weke wana iwitu ubosho witu udhasho witu kwita niwe na ngai kwitu ni kanona umkana filosofi ya muthemba mwao ona umila na kisomo cha muthemba mwao withie bekindu utakwesheni na wasoma ila wambililie kunena Mathayo achambia ambia onenga ni kindu kita wa genealogy asha we rai mwatu terie Kiongo cha chapter 1 from verse 1 to 17 aitie
mosiani yomau ma Yesu. Hallelujah. Kana the genealogy of Jesus Christ, kana lineage ya Yesu, ni kana tukabikia Yesu endwa tuitembea na ndurilu maandikitwa makaandikwa Qurani ini. What are you talking about? Anduril ukedhio na Qurani mwene ni tanyi wetete mashitwa mo. Hallelujah. Hallelujah. Disika na Qurani ni weta atamu ndia misoma ngamimina, lakini nisi ni weta abalamu na ima praktisia Islamu ni ma praktisia sindu ima shekiwe na abalamu takumia ndembo nicho kitumiwona mayumia maitonya mayua mbui be sacrifice methi awanayo kwa imati ya maundu mekiwe na abalamu na Biblia ndilea kwa inene ya kumabalabe ya abalamu na wasisha Puma verse 1. Ibuku ya mosiani yoma Yesu Kristo mwana wa Davidi mwana wa Balaamu. Amen. Nikana tukeso bikia Davidi wasoma kwambia musawa wakeli Abalaamu asiye Isaka na Isaka asiya Yakobo na Yakobo asiya Yuta na ana idhemake na Yuta Asia wa Belesi na Nzela ni Talamu na Belesi Asia Esiloni na Esiloni Asia Lamu na Lamu Asia Aminadabu na Aminadabu Asia Nasoni na Nasoni Asia Sulumoni na Salumoni Asia Mboasi ni Asia Mboasi ni Laabi na Mboasi Asia wa Obeti ni Luthi na Obeti Asia Yese na Yese Asia musumbi Davidi na Davidi Asia Solomoni Asia wa Solomoni ni muka ula wa Ulia na Solomoni Asia Leoboamu na Leoboamu Asia Abiya na Abiya Asia Asa na Asa Asia Yosafati na Yosafati Asia Yolamu na Yolamu Asia Usia na Usia Asia Yothamu na Yothamu Asia Ahasu na Ahasu Asia Hezekia na Hezekia Asia Manase na Manase Asia Amoni na Amoni Asia Yosia na Yosia Asia Yekonaya na Anainya make ibinda ya kuthamiwa Babiloni na itina wa kuthamiwa Babiloni Yekonaya Asia Sealitieli na Sealitieli Asia Zelubabeli na Zelubabeli Asia Viuti na Viuti Asia Eliakim na Eliakim Asia Asoli na Asoli Asia Sadoki na Sadoki Asia Akim na Akim Asia Eliuti na Eliuti Asia Eliasali na Eliasali Asia Madhani na Madhani Asia Yakobo na Yakobo Asia Yosefu mume wa Meli ulawa Asia Yesu na akeni wita wa Kristo. Amen. Nikana uilea mumo wotangio dukaashebe kindu utaelewa. Hallelujah. Nikana tulea kumwikia muya Yesu tulea kuibuthia utangio unenebeteu nikana uishililwa ukasililwa uishi kana wabitishe kwa ngenda. Amen. Kuma Abalaamu kubikabala be Yesu Kristo ni nziawa miongwena na ile tiwa 14 times 3 baya titu yobu kuandika tu na okuwa kama 3 times 1 ongela kama 42. Hallelujah. Nziawa miongwena na ile yani ietu ikaetu na mabinda maingi unakaundize kana juno kineneke unotaki kwenda neno semina ngainu seni nundu Abalaamu Asia Isaka Asia Esau na Yakobo lakini wedhi ya Esau ndeki twela nini yotangi hiyo ya kusia mwobosia twasemba na Yakobo na ke Yakobo kana kake kambe ti Yuta keta wa Manase lakini wedhi ya Yuta ni woba dhitwe njiani la yotangi. Kwa hivyo Biblia kwa Asia na Yakobo Asia Yuta na ana idhe make
na Yuda aina muka wake chapter 38 ya Genesis na muka wake amushia mwana itatu na wethi mwana isusi onde wasiaite undu Biblia ya Asia na Yuda auma katikati wana nyamake aenda kwa ndumamba ingi atoa kiveti na Asia ama mwana tatu na Asia ama mwana tatu kimwana kila chambe kia kithuku medhoni mangai na ngaya mandiko basi angaya chuwa acha tuana na chakuye mukata na Asia na nundu kacha ya kula Yuda wadhamie ya Asia muka mwana akwa tena kana mukane we muinae osa mwana kiola wakeli amunenga muka mwana osuatiwa na ake muina ula wakeli mandiko masha akomana muka mwana ina na abike pinda yo muitabia abike pinda ya ubanda mbeu Biblia ya Asia etandi na ngaye wawona amua na Yuda asishethia iwo waikukiana ilishia kuya muka mwana ni umwe nundu Biblia Asia mwana osu Asia nundu wisi siana isio na siato iketwa chiake kwa unde sia ngaye amua Yuda ati alaka mwana kama na Yuda akwatwa ni wia nundu ndeo manya kila kikuwa asiana siake wethia eona muka mwana ni we muthuku muka mwana nitawe muthuku kwa osa muka mwana mutunga kula we umitie na amuye kala kuka mwana kaka ako mainga akuita lakini endo mubeta mushi na Yuda bindemwe aendete kutila malondu kwenza malondu mukana akiana akwie Biblia Asia athete maima bikanduani bala muka mwana osuwa umite nela mabikie Yuda aina wao ni wa mundu nundu muka yakie nela wonie luaya nela muka mwana wewe kana Yuda nuthete mandiko masha osye ngwashie luaya ebwika nela Yuda wabikie balawi amukuli alike kwake na alika kwake Yuda ni wa sio shedi ya muka mwana yani maisha ni ape shindu sithi ya complicated ni wa waitabisha muka mwana kwa uwethia belesi nethe imethe omwe amen na yukila cha anjabu ni kwithia imagine siana nisu sia Yuda sia kila kibetu siake si tatu vayi kamwe kekitwe line ni yotangi vayi kamwe kaikatwike kanzi ya wesu yukamwana kaka asiwe out of perversion hai we nake beba mude niwo kie kunde kuma yulu ituni tondu kwa dhani twe na yuni tutona kwina nandaya beba niwo kie mwe Yesu ataiwe haleluya yani belesi ushu na icho kuona Biblia imuetanisia yumuetanisia na nyinyola mutwaye ichasha na Yuda Asia veleshi ula inya wake weta wa fulani na Biblia yutembea itunengete hii historia nicho kitumuona ngai amekie sure maundwala mekiwe na thukumi make onde ni marekodi we maundwala masio na ala mathuku ngai dekindu ubitha hata mwe Yesu manika wa on the pew kila kindu cheya wakikilia nikanolo kwenda kuikania ekani nolo kwenda usonga mbe asonge na mbe kondu mo kama shianite masiana mubakatwe sobika kwa Yakobo ungi na Asia kama keta wa Yosef kwa Yakobo uwasheye ithe wa Yesu stepfather ti Yakobo la mwana Isaka kango tungeti nende Mstari 15 na Eliudi Asia Eliasali
na Eliasali asia Madhani, na Madhani asia Yakobo, na Yakobo asia Yosebu mume wa Meli ula wasia ye Yesu nake ni wita wa Kristo. Kwa Madhani ni wa wasia ye Yosebu, na kedhe wa Madhani etwa Eliasali. Kwa ila woki asia Yosebu, na ke Yosebu ni wa watwa ye Meli amutwa amumyabaya Nasareti nundu ya no mubakaba connectiwe na mundu hata mwe Yesu. Yani wethi ape andu mauma wensi awa siku yote makaetwe ni kanama lichwelai nini ya wobosyo. Kwa huo manye process ito yotangio, it was very costly. Wewe baulo achasya twa dhoiwe na dhoa wai munene. Hallelujah. Satani aili kilela ai corrupti channel ni kana kilisho na kaasyawe na kengai katika tiwe MS ai correct na kwasha hunundu lina mwolotie nicho kitumiona andu ondeo langa iwolotie na chachake na ngai asioni mudhukomi wakwa ona atembuangwa ona akinyangwa ona adhikwa no ukadhayuka ona anangwa kilo kuite kikakwa ngai ameki ashua kana mudhinzo wake na mbeu yake ila wabanda munduli ndikusa inena nidhangashe mundu kui watu likite ngo mundu kui wabikite pandu pengine ukaumiwe ni pasa ukaumiwe ni kanisa ukaumiwe ni kibeti ukaumiwe ni mutumia ukaumiwe ni anyanya nokere wiwo kwenda ukola wito mbidukishe wito uti wangenda wito uni wa lasima na kila ngai waisho nukeka imuiki kunuku kwatia ona mabinga nsia ngai yakabingua ona washiwa ngai yakabingua ona maukilia binyana uoi ngai yakaete nsia yaku ya ubonoka ukabonoka ukauma chobeni ukasonga na mbe noka mudhukuma mwiyai vayiku shoka na itina vayiku kwa vayiku anangika vayiku ikailwa ona wabinyiwa nitangasa kubinyiwa no kwa kabinda ona wakunoa baluka kubaluka no kwa kabinda. Paulo andikia kanisa Korintho ameona kau nitudhingi dhawa lakini tuyuma wabala tukinyite ona kau nitukimana wandhi lakini tuitile kanga ona kau tusuye kio ona kau tusuye cha lakini tudhuite haingi undu assignment ya ngai kwa vyovyote vile no mubakayo ungame. Hallelujah. Mbeu ya ngai ndikusanongi mbeu ya ngai ndikagwa yo mbeu ya ngai ndikusanongi mwambeu ya ngai ndikagwa mbeu ya ngai ndikusanongi mbeu ya ngai ndikagwa mbeu ya ngai ndikusanongi mbeu ya ngai ndikagwa na yu mbeu su ya ngai ni subia moyo ulaikitwe. Hallelujah. Yani nitakwasya mbeu su ya ngai itakusha ibanda wandhini wa mundu ula wa ilio mikua ni kanana ke aimimia na yo imusubia ndakakwe. Hallelujah. Imusubia ndakakwe. Abalamu atwana mwanake ashiwo kwa takana ni kana ndakambili njawa ya Kristo lakini ena miaka dhiana nunduela mbeu ya ngai ai nunduela mbeu ya ngai akwatakana. Amen.
ashuka ingi mwana Isaka hatu anena miaka miongo ena hasiwo kwa takana kubikana miaka miongo thandatu nikana ila njawa ya Kristo ishiwe lakini nake Isaka abo ya Ngai na Ngai ya munenga kana kake na kana ka assignment ya Ngai. Haleluya. Hanewe Esau mwana wa kawaida na Yakobo mwana wa laini ya Ngai. Nake Yakobo ila uonie Recho na amwenda ila wendio mutwa father in law amukuna kibelenge amusenza nisha muthenya wa mutwano icha ukikukitwa emesiwa maika akwate ciana. Amen. Na bau twabikabau Satani aishia ni kana yuta ndakashawe we ni mwewa yenda mundu uthina bau vaya Ziti chapter 39 vala siana cia Yakobo sio ciawa nundu ndiye ndo paraphrase na ibe kinu kwenda confirm ni kana tumanye wayuta nyinya wake nunu nini senda cietwe ni Recho ndiye cietwe ni Lea kana cietwe ni muthukumi nenda mucia ici nenda mucia ici kwenda point isu ni kana imekieneza yani okilanziawa pethiana resistance yosia ndikaende. Haleluya. Yakobo yuta inya yuta. Haleluya. Yuta ashaiwe ni Lea ila Yakobo abikie kwa Laban. Satani amukilishe pinya enda umbe enda wanake aemo manda kwenda kwa Ngai enda Lea amini enda Recho na enda Recho ewa dowari ya Recho ni musala wake athukume miaka mwonza ate kuibwa na athukume miaka mwonza athela na muthenya wa utwana na ke Labani atesi asukumitwe ni kitumi cha Ngai asukumitwe ni kila kitumi cha Ngai amunengola Lea ula wa assignment ya Ngai na ke Yakobo enda kibeti chake na ke Ngai enda umunemuka wa assignment ya itu kindu kiti kiitwa kike kaubalukila na uitwa zundu isotha ukanotangio ndu iso wosata kindu simbo na we Lea ndai sura nzio aina makengeza imalalu ukithia mundu ni usisi wa sikusiaishe ba lakini akusiaishe wiba we Yakobo iwanyamaia no he amuka ethiane etana atenyu londo mwita na mbebo akwase mbebo look at me engaliko akona Lea sisi omwe mbebo look at my eyes omwe I'm looking at you eyes omwe no you are looking on the other side ange usekalu osho kakwikalu ikanamone ko yani ndaya kindu cha kuendesha kutumwa watu hawa yani atoiwe kitumi ni changa hii na ni waambio kwa atakana kambe Asha Reuben aniasaka keli niko Yuda akambe Asha ye Reuben kakeli Asha Simeoni kakatatu Asha Levi then kakana Asha Juda ono Judosu akitumi changai atanguliwa Reuben ula akomishe koni kumbainisie the atanguliwa Simeon hai atanguliwa Levi yani ukwithi ya pena itumisha ushia ni kana we wisilite kauni na mawitoni uisha kitumi changai ndukone tewe wambe tiwa wambe. Haleluya. Nola yuta na keso tuana hatwa kibeti kitecha kita utanetwe ni Ngai atwa kila wenda nicho kitumona hatwa bika kwa marriage. Always in marriage there is a very big challenge. Mutu anoni peka umwingi muno hundu wa motwa
kila ngai ukunyubie no twa kilo kwenda ukethia wona isaisi yaku ikala yaku ukethia kwena na metho ma mundu ni compatible lakini ukethia kitumini changa kibetichwa atwa absolutely be kitumi changa ichu sap no twawe ni mundu ume ukethia na mbesa no kwendete mukasiasiana lakini ukethia nduna atwawa nula mutumia ngai wa ubanie kitumini chake otolondu rudhi watu aitwa kwa musee wita wa Aimeleki. Amen. Na akenda ile otwawa imwana Aimeleki hanyubitwe ni ngai akatwawa ni Boazi. Kitumini changa ni kanalike katika usianio jawani ya Kristo. Yani pakwa mitwano au meimalika akithekani akaimalika akithekani lakini nyendina ajamutanishe weyo banga yako hiviete. You can be in a marriage where you will never ever attain any God's assignment because you married the wrong person. You either chose the wrong wife, you chose the wife of your choice, or you chose the husband of your choice, which is contrary to the purpose and the agenda of God. This is the most difficult thing. Beo yangai Dekusanongi Mwambeo yangai Dekagwa No mame kuna kune No mame kinange Ona no mame dike Indi mwambeo yangai Dekagwa No mame bake mai No mame bake kiko Indi mbeo yangai Tia magusanga. Hallelujah. Yani mudhenola ukesa kuelewa ni kitumi changai. Tisikanu kuona ziawa isu undu kuyania kau. Yesaka nusu mukai watu ikangungu. Yakobo nusu alafu ulalea abikapandu aekosya atana ambosia yuta akwatwa imaweku atwika ngungu kila chukititwe no ila mbeu ya kitumi changa inayeko siwa lakini mateni mangai ula yuta asiawa na ke yuta abikapandu atwika rebellious leketu some musozu ni kanai Mwambili kilungu cha 38 Leka tuzisi ya mososui Nikanatu kwa mane ya yuta Mweke kuwa nai Tango musumbua Mwambili kilungu cha 38 Musoambe Na kwethi wa ibinda yu Yuta athe ya kuma kwa anaithe Adhu kila Kwa mwatulamu umwe Ula shitwa yake weta wa ila na yuta ona mwituku wa mukanaani umwe ula shitwa yake weta wa sua nake amutwa na alika kwake nake ayaibu na asya mwana amwita shitwa yake Eli na aya ibwingi na asya mwana na amwita shitwa yake Onani na ongela usya mwana ungi na amwita shitwa yake Siela na akimusya yuta ai kesivu na yuta atwa ya Eli ikidhadhi yake muka na shitwa yake etawa Tamali hata mwe Yesu yani you are soma chapter 38 yumanyisha sindu wone ono yuta akukitwa ni Satani ni kananda kesho twa Tamali undu Tamali ndailethi wa emuka mwana wa yuta. Hallelujah. Tamali ndailethi wa muka mwana wa yuta kuyanana na wala ni waitu Tamali ailethi ya muka u yuta mwene ndailethi ya muka mwana
Lakini uyuta Biblia yasia atheya au makati wana samaki. No wonder wona mabinda maingi alumambio twana makwata wainduka ukewa mundu asia kanisa usundu support ya na mino twana ndika akinya kanisa ni usungi na masonya mundu euthino kwithia angitwe wisi mudhami ya kanisa munatwanie mwikapo withia andu ime umwende ikana mumanenge wa mumi ala munatwana mwala mamwe ye mumaumie ngua ala mamukwati ye mwadhoka mamukwati ya mwatwana mamukwati ya mwakilia ila mumaumanga andu asumewa muyo muno makwacha kwanza mwana keo mwake na mwitu wake matwanie no yuna shirika makwa imakoli maisha kanisa sundu tethia mundu ki muyo muno you satani with yesu ndu waile kwika kwa utisi kila yutawekiwe au makati wana asamake au makwana mayakobo au makwana Mesilaeli na adhi haikuikala kwa ndwangi na kukwa ndwangi kwa atwani kila kibeti chesio mukosi ikana mwishowe onaisha pelesi we akomasie luaya na nde expect ya adhi itabe na tuhubi kabula inizu ndia na tuhubi tukabu twavitukabu hesa kuwa wakazi ndu mbingi munonda na weta wambie kwa cha mwana pastor tuiye eka jina akuya amen na juu yani uona matambite kilomwe aina thina wakwata mwana kana kauka wathoka yeso kwatikana vaithina haleluya ni kana tutembe yani uisisho kwithia Biblia asha kuma Balaamu kubikanda biti ni njawe 14 kuma ndabiti kubikia kuthamiwa kuthimba Babiloni ni njawe 14 na kuma kuthamiwa kuthimba Babiloni kuka Kristo ni njawe 14 na wasoma historia ya dunia njawa isu isithe asiliu amen onekana Biblia ni ona historia mwene njawa ibwanu amen na nukwithia mwaka ulana Maisraeli makwati uokombo matwa wa Babeli ni musumbi Nebukadnezar. It is in the books of records besides the Bible. Who can question the audacity of the Bible? A lot on your question. Hallelujah. Mabuku ni historia with the engewa no shoke Biblia withia yako ni famwa ni kana mundu ona wiba akiki ya ndeto yangai ndakatate kwithia na wia na maandiko mashi na kushawa kwa Yesu Kristo kwa ile tahu amen kushawa kwa Yesu Kristo kwa ile tahu na hata na mboshawa mwathani Isaia kilungu cha mwanza na muswawe 14 Isaya kilungu cha mwanza na muswawa 14 tuthiba ni mubundisia sindu muikambela ni kanomanye Yesu ndasia wokushawa na kushawa kwa Yesu Kristo kwa ilie ila nyinya wake Malia wevaitwe ni Yosefu mwiyai musumbe mwiyai wa heai musumbe niwe mwiyai wa heai kondu wau mwiyai mwene akamunenga wonanyo sishai mwitu mutheu akaitaba na kushaka bisi na kushitwa yako akaketa Emanueli hata mwe
usuni Isaia mbewa miaka mana nana atabaneze Kristo atanesa usiao na asha uni woke the awona ni wakana andwala mutu yeke binduni imwakwata cheni andwala muyobe imwakwata udhasho andwala useless imwatetheka asha uni woke the awona ni na sishai mwitu mutheu ni mwitu tesi mundume ila itawakikatho lekimbikila ndiye siki kamba ikiswahili ikisungu peke ndo choka to lekimeta ambikila no mama kisi masi ambikila malia bikila imbikira mwitu mutheu utako mwanake mundume utesi mundume Isaia easya nikana mumanye uito wotangi yo wenu nikana mumanye the authenticity yotangi yo wenu mumanye the originality yotangi yo wenyu uni wokedhu awonanyo mwitu mutheu akayaibu na akashakana kabishi na kaketwa shitwa yako Emmanueli. Amen. Ila waliulowayo ni Ngai pamwe naitu. Hallelujah. Undu bema undu tutatonya tutena Ngai pamwe naitu. Bema undu musi wako utatonya utena Ngai pamwe nako. Bema undu siana siaku itatonya itena Ngai pamwe namo. Bema undu ministry yako itatonya mutena Ngai pamwe namo. Isaia asya uni wawona ni wotangio uni wawona ni wodhasho uni wawona ni wadhayutadhela kana mwitu mutheu akayaibu na akashakana kabisi na kaketwa Emmanueli na waliulowayo ni Ngai pamwe na mundu endwa nituonetwe ti nitukwatite Ngai pamwe naitu be Ngai pamwe naku ndwiweka be Ngai pamwe naku. Hallelujah. Another situation in hiva when you were to kill you with a woman naku mwe yai mosumbe mwe yai wa herai mosumbe niwe mwe yai wa herai Mandiko masya na matambite kutwana meli oneka emoito. Amen. Mevanitie Yosefu ena uhakika wandako mya mwitu usu ethi ya mwitu ni mwito na mukulia mwitu eti kila ni mwito anino uhakika Yosefu endo manya ibuthi ini thiao ukomie nao uloku itabishe nungu ibaiti no bakai manena nisi dudonya kwithia ungongewe no kwa sawa kasi yawe tukayanga ziokozi atwako you can never kindu chuno mbakacha thini sengo ya Yosefu nundu yusisha yu ukiliswa kililia kukoshawa mutumia ula wasainiwe ni Ngai ni wokae yakana ka Yesu Kristo ni kanaka eye mishingini ya musi wa Davidi. Hallelujah. Ni kanaka ewe uthaithini wa Ngai wa Davidi ni kanaka introducewe kula kwi Ngai wa Balaamu na Isaka na Yakobo na Ngai wa Davidi na Ngai wa Solomoni na Ngai wa Yuda ni kanaka introducewe kula kwi Ngai Yesu ila umwitu waitabie kwisila binyani wape pamutheu onakio mwitu ndai tayari kuitaba Biblia yasya mwitu usio nake asubite witu wake mwibashe muthenyomo umililwa ni mulaika. Get me that verse. Umililwa ni mulaika wa mwiai Gabrieli na amwe nyanyinya Gabrieli ulanunga mambe wa Ngai na uni weyoba Ngai unukwasya beba muthi wakoka yulu waku na binyola yulu waonde akakuikia muni na kila kithewukasya kiketa wa mwana wa Ngai mukwatiebo hata namba kuichaba hata na emwitu
nake mwene akethio ni mulaika wachola wone wosio mwiya Ngai eva mwenaku. We ni kanai umanyona ke malia akuisaiti kilosha iwawonete. Amen. Ni kana mundu ona wiva akuithwa na thina no tangio witu. Luka kilungu chambe Moswa wa 34. We kumanazi awandi avundisha kendo kya mathembo yani masaingi Ngai no tata kukuno ila vandu thukishi. Luka kilungu chambe na Moswa wa 36. Na mwi wa 6 mulaika Kabilieli atumani Ngai ndwani ya Galili ila yitawa Nazareti. Na mwitu ulao webaitwe ni mundu wetawa Yosefu wambaye andabiti na shitwa ya mwitu usiweta wa Meli. Na mulaika adhibala wai na amwia wacha ulawone wosio muno mwiya eva mwenaku na ake awu ya muno nundu wa ndeto isu na aswania undungethi usitilie. Na mulaika amwia ekaukia Meli nundu ni wonewe usio kwa Ngai na sisha ukaitaba na ukasiakana kabisi na ukaketa shitwa yako Yesu na akethwa munene na aketawa mwana wa ula wiyulu wa onthe. Na mwiya Ngai nuka munenga kibila cha usumbi cha ithe wake Davidi nake nuka sumbika mbaya Yakobo tene na tene na usumbi wake ndukethwa na muminukilio. Na Meli ya mukuli ya mulaika undu ukethwa ukekika ata kwa na ndisi mundume. Na mulaika amusungi amwia beba mutheu akoka yulu waku na binya wa ula yulu wa onthe akakwikia munyi kondu wau kila kitheu kishawa kiketa wa mwana wa Ngai. Amen. Yani i process ito ya utangio itwawa itambia kwetambia jona mali ya ebaitwe achanga mukite nukutwao au mililwa ni mulaika na amukethia wachola wone wosio mwiya Ngai eva mwenaku. Haleluya. Na amukea wone wosio na maandiko masha na aswania yuluela ngethi na akulieni ngethi ya muthemba mwao. Na mulaika amwia sisha beba mutheu akoka yulu waku na akakwikia mune na kila kitheu kikashawa kiketa wa mwana wa Ngai. Haleluya. Na amukulia nyendisi mundume Ngai tabangata ndina atwawa na ndisi mundume. How shall I consume knowing that I don't know a man? The angel of the Lord is said the Holy Spirit of God shall come upon you and he will overshadow you, and the holy thing that he shall be brother shall be called the Son of God. Hashoka abwe ni weke mbide. Amen. Hewanula mulaika sisha hula Meli. Hallelujah. Hula Meli wa ambaye yenu amini ule Elisabethi kasi ni waku ula wa mkono wenyu oyu enebuthe amiyana hewa uni mwi wake wa 6 ula mwita ngungu oyu ni mwito. Hewa ula ndu meta ngungu oyu ni mwito. Ni kwithio kwa mwiya ibati undu utatonyeka. Na Meli yasha kwithio kwa tandeto shaku na mulaika mutiathi Meli yasha nitianiwe nondu Ngai washa hundu usiwithi wondu haiti kwa uo na kuitaba kwake ona kwake kwa muthokoie. Na Yosefu ila wethiye kana mwitu ila wibaite ni mwito. Biblia yasha ni kwithwo Musoe 19 Mathayo kilungu chambe na Musoe 19 Biblia yasha na ni kwithwa Yosefu ai mundu mulungalu endie kumweka Meli kimbithini ndenda kumusono cha mbee wandu ndenda umwanika mbee wandu kinjenizi ndenda umunywa chai mbee wandu hakumukunywa chai niko na chai itawanjenizi asha niko na chai unasikia weka tu ikunywe. Iko na sukari ama nikuje na sukari unasikia iko na sukari. Haleluya. Mundu ndisi kanona pastor
akebasya mwitu na akethea mwitu usu eibu diesikana pasa no amweke abindite nundu amweke obindite anu makazi ebuthuithe yaku na nundu twendete kwitetea undu twithi atwendete itetea isi andu mabikie bandu kethi ai ndukuigwa wikalotete Yosefu aishe weni mwito lakini ndiye ndo mwike aibu wena ule uneno ugo nikana ndukaibishe mundu wa ile okulia nyeni musubi yesitu amba nangethe yakwa amen na yu aiswania ndeto isu cia kila cha mukitikia Biblia yasya nibo umililo ni mulaika wa mwiya na mwiya Yosefu ndukakie kumutwa meli muka waku ni kwitha kuitaba kwake ti kwa mundu ni kwa beba mutheu amen na matambite kutwana onekae ivu na Yosefu mume wake ndaenda kumusonocha mwiyai musumbi mwiyai wa musumbi niwe mwiyai muswami ongweli idi akiswania maundu asu sisha mulaika wa mwiyai amumilila ndotoni achasya Yosefu we mwana wa Davidi ndukakie kutoa meli muka waku nundu kuitaba kwake ni kwa beba mutheu nake akasya kabisi naku ukaketa sitwa yako Yesu nundu niwe ukatangia andu make kuma naini sio haleluya mimi hii inanishangaza kabisa ndukakie kana kalake siawa we Yosefu nuwe mwene ukaketa Yesu amen nundu nowe utona kumya andu make naini sio no winotangio wakumya mundu naini payi mundu ungi onomwe utonya kumya andu naini haleluya payi mulaika utonya kumya andu naini payi mutabania utonya kumya andu naini no Yesu Kristo eweka na ewa nikana andu manga ima umenaini yu utwiki wa assignment ya ulika aibu ya kuchia ya usubi ya kano tashaite nundu nikoke no tangio na ni wakakane ngesi tuokete Yesu na Biblia shana Yosefu okila na eko tondu mulaika wa mwiyai osameli amutwa na Biblia shanda mumana kubika hasya ekalie nake emuito diesi undu i process ya interpreti wenando mamusiwo diesi friend siya Yosefu siya isiata diesi pasta wake ya isiata diesi asima Yosefu maisiata undu chaike nyume chako itabia mwetu utamutwaite diesi undu waye leise kulaku yandu ni kanama mwelewe undu matukwa ukila siona wako hata wito uitabia na mwenyu na etu wa mwenyu na asima kuni witiwe ukethi ya mona ute utumia akili ukethi ya mona uchanganyikiwe di manya Yosefu aye leise hata lakini hata mwenye wa AI undu mandi
maandiko masha mwitu mutheu akaitaba na akasia mwana uloketwa shitwa yake Emmanuel. Andu mangai nituone wosio itukwatite mwiya ingaiba mwena itu, mwiya ingaiba mwena aku, mwiya ingaiba mwena mushi waku, mwiya ingaiba mwena siana shaku, mwiya ingaiba mwena madhina maku. Wisilite manzini maingi akethia wanaku, wisilite mwakini eba mwena aku, ila wimu wa ukomete ba usibitali eba mwena aku, ila wingi tuwa ba uyela eba mwena aku, ila andu maku kitite eba mwena aku, ila andu maulea eba mwena aku, ila wia wanangika eba mwena aku, ila business yabia eba mwena aku. Eta wa Emmanueli ngai pamwe naitu, ngai pamwe naitu osabinya shitwane ya Yesu Kristo. Onethe wisilite chau bena ngai pamwe naku. Haleluya. Nutonya kwithi hata kuiweka ikuna mbwembwe, lakini eba pamwe naku, eba pamwe naku. Na process yake kuendania na kuikalania naitu yumana anotangio. Oi muthocha mwe Yesu thayo ni waku, wa muthocha atwika Emmanueli, aitwika ngai wikalana cianaku. Na niwe tutungea mubea kwa cha kwa umuthi ni kulia shitwane ya Yesu Kristo wibalawi ndwi mutangie na we asha pastor ngai yuba mwena kwa ningu mwenda nini noete ni utembea ninoka nini noete ni kuika ashindu shakwa ningu mwenda Yesu Kristo ningwenda kwa kadeba hoshama ningwenda kwa experience ngai pamwe nakwa. Haleluya. Ndwi mutangie boya mboye tunakwasha mwe Yesu nina udhocha thayo ni wakwa Yesu ndangie bekeana esiakwa ithi wa mwiyai na ngai pamwe nakwa na kuma oyu ndongo esenzi yani siaku na mawalanioni maku ngwate kuoko ndianie mwiyai bingebeshe mumo mateina wendo waku kuma oyu kuvika tene na tene. Shitwani ya Yesu ninavoya ngai asa mutheu ninautungia mubea nundu wa mumo waku otangio ninautungia mubea ni kuondu wa onthe ala Yesu wa mauthocha ngoni siona makwitikila ni boyo ukamalumililie mumoni na binyani wotangio ukalumililie ngosi andu maku lunga luni waku ukalumililie ngosi andu maku nthini waku nikana mwiyai utangio witu ukatusubie kubikia muthenya waku Kristo Yesu wa usioka nikaneti na wathayu mwiyai twithi wapamwe naku ituni tukitana tene na tene sitwa ya Yesu Kristo nitwaboya. Amen. Koko kwa mwiyai kwithi wapamwe naku na matei mangai makiubwika andu mangai nivoya twithiwa na siri sitaina gemanyisha the authenticity of our salvation uwo wa utangio witu. Amen. Umo wa utangio witu. Hallelujah. Nundu ni utangio questionable. Ngalama shonde ila siaile kuibwa nikana utangiwe ni siaibiwe. Ngalama shonde ila siaile kuibwa nikana tuonengo sito uniko ni siaibiwe. Hallelujah. Nduina kitumio na kimwe kuikala wika ilitwe ni Satan. Lakini umanye by the fact that ngalama ni siaibiwe doesn't mean people are free. Andu no hope. Nundu no mubaka ungrobi ke kiwango cha kuelewa na kuendea kila chaku na ukitia. Ebukuni ya Numbers mwiya ya Mose ya Asia ethi ya mutumia ndazi Asia na siya mwana utiwa wake woswe ni anainya kana imakasi ni make ethi ya sietetu ya thima ikanewe lakini Biblia Asia pehe tuma mutumia etawa Aithopel Zelofati, sorry. Etan Zelofati. Etuman Zelofati mekaliu masya aiye. Tudhi ibalabe ya Mose. Tuitonyo kama kuangaika. Na maime ya Mose ithe waitu. Ndutuko manena kwa jamii. Na maadhime ya Mose ithe waitu. Ndasi akana kaki mwana. Tuyetu adhi. Na maamuya. Idhi
itu qualify kukwatotiwa wethe waitu na muya ondo asiau na Biblia asia Mose athi ukulia ngai ya muya etu azuma neno ugo maneotiwa wethe. Hallelujah. Maima imiwe right yo ni miao na muye ya Mose na kuma umundi kiyetu amanzelofati maboya nicho kithi awa otiwa mundu yeyote siana ila wasya ni etu athi maneotiwa wethe ni paikethi wa mundu onomo wasya siana na yimotiwa wethe wo kiucha correctiwe ni etu manzelofati asimo matangi. Amen. Kunu tonye kalabuye muwa nundu ndisukileimu ndisibala ile kileimu kila chako tu asime sima ibala be Mose aikula kuingai ngai nuko correct mesi Yesu yenda tunga memauni maitu nikana tumuthaithe muyai na ndembo situ na ilungu situ sie 10 na kumukatha ngai. Hallelujah. Na tuithi kumumisia ndembo situ kila mwe waitu kilo mwe waitu ala tumbene ba umutabye muyai umuye musumbi wa sumbi na muye wa AI nye yukuma umundi ningwenda ku experience ngai bamwe nakwa. Hallelujah. Ningwenda experience ngai bamwe na mushi wakwa ngai bamwe na uya wa moko makwa ngai bamwe no nduma yakwa ndikwenda kunyama yingi andienda ona shana shakwa inyama ningwenda mushi wakwa with na experience ya Emmanuel ngai bamwe na shana shakwa ngai bamwe na biashara shakwa ngai bamwe na investment shakwa ngai bamwe na uya wa moko makwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngai bamwe na musi wakwa nienda kilomo waitu tumumise muyai dembo ya wathani umwe mwenye noka kulawe na dembo hingwete muya yini commitment yakwa kuni kuinengane kwakwa. Hallelujah. Ninaiki yani netikilana ndeto siaku na ningubeki ya ndembo ya muyai ithi wabamwe nakwa muyai Emmanueli ithi wabamwe nakwa Emmanueli ithi wawiba mwena musi wakwa Emmanueli ithi wabamwe na woni wakwa Emmanueli siana siakwa ikekale sisioka Emmanueli muse wakwa ebalawi ithi wabamwe nake Emmanueli muka wakwa ebalawi ithi wabamwe nake Emmanueli mboya siakwa ikalawi bamwe nakwa osande mboya sumokoni maku asani na uthaithana ni na ukumiana na unene bia mwe ni twewe ndeto yaku ni wanena na ngosi tu ni voya mawatho maku makatinike thini waitu andu amaku maikanyithwo ni wasia waku yoba twikia ngwatanio nitwa umbula na ngosi tu na makano maitu kana nitukwenda mathayo ni maitu na mwenye itu ithi kumia dembo ya wathani ya utianio wakana nitwakuthoja Emmanueli pamwe na itu Emmanueli pamwe na itu Emmanueli pamwe na itu mweya indembo hithi ikethiwe cia kuendesha methoni maku na iketikilike na ikakonifirm ngwatanio itu naku mweya kila mundu ukwatanie pamwe nakwa pato akwatania kuthaitha dembo hithi iketikilike kwako. God with us, Mungu pamoja nasi Emmanueli. God with us, God with us, God with us. Nitwa utungia mubea, nitwa ukumia, nitwa unenebia. Sietwa ni ya Yesu Kristo. Asa nitwa boya na kutungia mubea. Amen. Sani usu kila mundu ala muibaba kubi ete dembo ya kubambe alangi muimesini na kula kuende muitumia na mbesu ya simu ibau na mbesu ya 0714 888-066
ikiandembo yaku bautuma umwe yai umundi ninatua utikanana na wala niona mabundi siala wanena nakwa mwe nina udhocha kukilisto Yesu akuikenesa akuingibishe matei make au wike na mumo wake. Haleluya. Na matuku 3 na thimwe matuku 31 December ithuothe masaku kitui makueni muingi Nairobi na bonde balamui tukombania Kenyatta Stadium masaku utukusu tukethea tukinenania na mwiyai tukethea tuchono cia ngoci tumbe wake tukikia musingi wa 2026 kwa nina ukwata uweni sitwani ya Yesu Kristo pa Kenyatta Stadium masaku kola nyamusi waku ukana family yaku tukethwa na anointing service ya kuambia mwaka mweu tukethwa na anointing service ya family. Haleluya. Na mukona la mwiwe mwika kwoko kwa Yehova kukethwe yulu waku na mumu wake wakakuyanie. Shalom. Zimefungwa